Yeah, yeah. Hivi kweli kweli dunia maajabu. Baba na mama, nataka mwambie ukweli. Kweli kweli, 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 kweli kweli. Hivi kweli wa Mungu ni wangapi? Please dini zote naomba jibu zenu. Kisha nauliza tena, wa shetani ni wangapi? Kwa sababu sielewi dini nyingi, kila mmoja anajisifu. Mungu wetu ndio wa kweli, wengine wanasema, wale wanapotea. Lakini ukiangalia ndani zaidi unawakuta wafati njia za Yesu. Wanatumikia tumbu zao, maisha yao binafsi kwa tamaa zao. Wanafungua makanisa mengi kisha wanategemea sadaka za watu. Wanasema wanapeleka kwa Mungu, lakini roho haipo. Ndo maana najiuliza kila siku, nani hanasema kweli? Waislamu husema kwetu kuna kweli, Wakristo husema sisi tuko na njia ya kweli na uzima, lakini matendo yao yanawashitaki. Hivi kweli kweli dunia maajabu. Mama na mama, nipeni jibu ya ukweli. Kweli kweli, kweli kweli, kweli kweli, kweli kweli. Nafungua macho, natafuta nuru. Kazi za Mungu si sawa za shetani. Ni mimi Jonas, sema bila woga ukweli utoe pingu. Biblia is always telling us the truth, that God created the world in 7 days he rested, na kwa neno lake tu vitu vyote vikaja. Alipoangalia yote aliyofanya, akasema ni mazuri. Sasa ukifikiria vizuri, hivi haya mabaya yote yametoka wapi? Machafuko, magonjwa, uharibifu. Hiyo ndiyo kazi ya shetani, si ya Mungu. Kama hawamini, fata habari za Ayubu, utajua mateso, magonjwa ni kazi za adui, si kazi za Muumba. So be careful na watu wote wanaosema God gonna curse you. Hao sio watumishi wa Mungu, kazi yao inaenda kulingana na matendo yao. Tumia akili yako, tambua tofauti ya kazi za Mungu na kazi za shetani. Fungua macho ndugu yangu.